Ngiyalibingelela abathandekayo. Sihlangana njalo esifundweni salamhlanje, isifundo 9 sale ikota. Mina ngikhumalani ngumfundisi uJimlilo, inxosa engila ubana baziveze. Sanibonani izihlobo zami ngegama lenkosi, sibingelelana kusifundo lesa sesingena kiso. Mina ngikhulumayo ngeldo Amos Maforo. Ngiyabonga. Salibonani bakithi. Sithanda ukubana sibonge inkosi esigcinileyo from iviki eliphelileyo kwaze wafika khathesi. Mina engikhulumayo nginguLincoln Jifamba. Ngiyalibingelela abathandekayo. Mina engikhulumayo nguTalent Ncube kaSibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga. Thuba elihle osipha lona ukuthi sigxile elizwini lakho. Sicela umoya oyingcwele asithungamele wonke amaqiniso aza kusikhulula esonweni. Egama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandeka bona sihlangane kusifundo salamhlanje. Isifundo engibona sesisifundo esiqhakathekileyo. Singakhohlwa bana silokho siphakathi kwesifundo sembiza yokuvivinywa. Kodwa ubuhle ngale ndawo ukuthi uKristu kasithiyi sodwa singena laye kule imbiza. Bana siphekwe sivuthwe sifanele umbuso kaNkulunkulu. Isifundo salamhlanje sithi sona impilo yokudumisa. Yes. Impilo yokudumisa. Singakhohlwa ukuthi ezinye zalezi zinto ezabangela kubana kube lempi enkulukazi yikudinga ukuthi ngubani okumele adunyiswe kusukela ezulwini. Namhlanje sidinga bona ngubani esimdumisayo, kanti lokho kudumisa kusilethelani. Akusifundele incwadi yabaseFilipi 4 ivesi ngelika 4. Thokozani enkosini kokuphela. Ngiyatsho futhi ngithi thokozani. Yes. Thokozani enkosini kokunjani kokuphela. Ngiyatsho ngithi thokozani. Yes. Ya, ukuthokoza. Yes. Ya, wazwa Smayela ukuthokoza. Ngiyathokoza. Yeah. Akalingitshele bathandekayo, asike sixoxe ngale ndaba. Kulula kangakanani ukuthokoza, ukudumisa uNkulunkulu uThixo wethu konke kokuhle. La ngezikhathi imbiza yenhlupho iqhwatha. Ungalali ulala ziqhuma imibombo. Kumele simdumise njani uThixo ngezikhathi ngaziphi izindlela ngaziphi izikhathi na? Ya, okuvezwayo lapha ukuthi kulula ukuthi nxa kusenzakala into ezinhle asithi sugraduateile. Oh, thank the Lord. Right. Sithi uchadile. Oh, thank the Lord. God is good. God is good. Yeah. Nxa kulalokho hayi into zichelela, thank the Lord, God is good. Kodwa nxa sokusehla izehlakalo ezinzima after umtshado susithi umlimu kakho. So iverse le isitshela ukuthi kuThixo kumele sithokoze ngazo zonke izikhathi. Njani? Kumele ngenelise ukushifta isituation ebuhlungu emzimbeni ingincedise ukuthi ngiloleke spiritually. So akumelanga ukuthi nxa ngahlatshwe emzimbeni imbalekele uThixo, kodwa kumele ngiye kuThixo ngamandla. Thixo, you are good ngoba lokho ngisaphila, ngiphathise ngiqine kuloko. Ngifuna ukuthi ngithi mina kulula ukuthokoza nxa konke ku-right. Like njengoba uNcube echilo, kulula ukuthokoza nxa konke ku-right. Ngenkonzo yesithebe ekuphameni kwami ngithanda ukwenkosi konke ku-right kulula. But kuyathokozakala nxa kunzima. Kuphela nxa ngisazi engimkhonzayo. Kunzima nxa ungakhona kuhle at face value, kunzima ukuthi ngithokoze ngaliwe, kunzima ukuthi ngithokoze ngingasela msebenzi, kunzima ukuthi ngithokoze abantwana sebengifele, kunzima. But ungakhangela wasithi ngubani ngimkhonzayo kulula. Phela did you know avele liyakwazi anyway manje ndikhumbuze kuphela uPaul ebhala this particular book ethi thokozanini. Wayengasuke eMacedonia esiya eDamaseko esiya Shumayilayi, wayephakathi kwejele, but abesebhala athi rejoice in the Lord. Again I say rejoice, thokoza inkosini. Ngiyaphinda futhi ngithi thokoza. Elese elamaketani. Yena elamaketani ekwazi futhi le faith yakuthi hayi lapha
akusensuku zatshwala ngingabulawanga but uthi thokoza why uyabe ukwazi omkhonzayo uyabe ukwazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamkhonzayo kule bhuku lika Acts of the Apostles nguchapter 50 khuluma ngoPaul esesiyabulawa isihloko sithi condemned to die kuthiwa impilo yakhe yonke the life of Paul testified to the truth which he proclaimed. So kuthiwa wathi esiyabulawa amasotsha abantu ababemgqaqele behamba laye babekhanyakala bezondile ngamandla. Yena oyabulawa kuthiwa ubuso babuthabile. Yena nguye oyabulawa. Laba bayabulala kodwa bazondile. Kuthiwa waze wayafika esikhathini sokuthi afe ngitsho lobuso bakhe bungadangalanga ngoba wayekwazi ukuthi lowo amkhonzayo ulamandla even okunqoba ukufa. So ngithini ethi impilo yesiKristu yimpilo yokutshintsha ama definition. Nxa abanye besithi kuyabhowa ukungachaya amadindindi wena uthi kuyachaza ngoba ngavela uthi kuyabhowa nxa ungawachayanga la uzahlala ubhowake. So kutshintshwa ama definition ukuthi okutshiwo ngabantu abangekho kuThixo ukuthi kumnandi mina kanguthathi ngithi lami kumnandi sengithatha okaThixo ngithi ukuthobeka yikho okumnandi. Indaba esilethelwe lapho ngakhanyela isihloko sithi impilo yokuthokoza. Impilo ilemqanso lemehlo. So ezikhathini zonke hlala uthokoza. I-memory text ibisithi asithokozeni izikhathi zonke. So khona lokhwana kuthi ukuthi singakuzwisisa ukuthi indaba yokuthokoza loba kuyini okukwehleleyo funda ukuthokoza. Yikho kuthiwa loba ufelwe ungakhali njengomuntu ongelathemba. Siyakhala yebo kodwa siyathokoza. Ukhala but nje olethemba. Uphumule siyathokoza. Nxa singaba njalo vele ezulwini impilo yakho na ngiyokuthokoza. Ezulwini kuthiwa kuya praising God. Holy holy kuyadunyiswa uJehova. So impilo yokuthokoza simele siqale khona lapha sipracticela esiza kuyakwenza ingunaphakade yonke loba kunjani sohlala sithokoza. Sinesibonelo sika Jobe. uJobe impahla yonke esichithekile. uJobe abantwana abalichumi sebezidumbu nampa kunjani. Izisebenzi ezizazifile ezizazithunjiwe. Angikwazi isidumbu ezazigomboleza uJobe zazingaki ngaphandle kwabantu abakhe. Kodwa kulokubana anyukubale ebusweni kulokubana iBhayibheli yena uJobe wawela phansi ngobuso wathi wakhonza inkosi wayidumisa inkosi yakhe. Ungaya kuJobe ngo13:15 yazathana noma engangibulala. Ngizakweyama ngizakwala ngimethemba uNkulunkulu. Uye ku19 ngalo sibona isizathu sokuthi kungenxa yalesitsho njana ngoba ngiyazi ukuthi wayemazi umhlengi. Uyazi ukusikhathazayo kaningi. Yikuthi intokozo yethu kumbe ithemba lethu silifake ezintweni. uJobe okwenza kwangamkhathazi kubana wayekwazi ukuthi hayi ngibuye nyinji ngingela lutho ngizakubuyela nyinji. So khona lokho kwamsiza ukuthi loba sekumlahlekele konke lokho khanyela izinto ezenza abantu bangathokozi. Felwe ingane ngilahlekelwe impahla yami ngilahlekelwe umsebenzi mfelile senduze lokho iproperty yami inkomo zami zonke zifile. Izinto ozitholileyo ngazange wabuya lazo uthembezo nalezana intokozo yethu kayingabini sezintweni. Maybe wenza umpostoli Paul athi thokozani nenkosini ukuthi inkosi yisource kunjani. Yikho lapho lo mthombo khona. So wena thokoza ngabantu emthonjeni wezinto lezi sizitholayo ungathokozi kuma results thokoza ngapha ngamuva behind the scenes. Omunye umchumayeli ngangivakatshile ebandleni leCountry Park South bawuchumayela uElder Umdzima. Kwakuyi guest day la kona likhumbula kuhle. Wathi yena kwesinye isikhathi okwenza umuntu engabi lentokozo yikungabongi. Lapho avela khona lalapha sekhona.
wathi abanye benu likhule kudala beligeza ngenkunzane wathi ligeza ngenkunzane beliphema ngelitshe ulitshisi ilitshe ulifake elokhuzenini ngiyayikhumbula kuhle illustration yakhe abe sesithi beligeza libe seligcoba ngevaselina imbali icazimulo kakuhle kodwa belikhanya lifresh kathesi ngoba selikwazi ukungena kochophisi udinga igeisha qede udinga inivia usumbuluzela umlimo so yindlela kubeka ngayo uthi okwenza kwesinye isikhathi ukuthi intokozo ibaleke ukuthi the more si advance ngempilo siyakhohlwa ukuthi besilokukhululeka izinto lezi singakabi lazo asibuyeleni kuThixo asipho ukukhululeka siyabonga ngizwa lingikhumbuza ukuthi ukuthokoza kwethu akusiko kuthokoza kuphela thathokozani ngaphi enkosini right asike sikhangeleni mafitshane esifundo sela nxa sesike saxoxa kabanzi ngamafitshane namhlanje sikhangela ukuthi kanti vele khona ukudumisa kuyini sindawonye khona ukudumisa kungaba yisikhali sakomoya esilamandla njani emumweni onjani onzima isikhali esilamandla njani emumweni onzima ngabe sabona khona ukudumisa kudiliza imiduli ukudumisa kusenzela into ezimangalisayo ukudumisa kungasiguqula njani thina kanye lesimo esisizunguzeleyo abantu abangigombozileyo ngenxa yokudumisa kwami njengoPaul esejele sakuthinta khona kwenzani kwabantu abangikhangeleyo kungenzelani umkakho ongakhonziyo nxa umdumisa indlela enjani efaneleyo asike sikhangele amavesi alandelayo ake lingifundele njalo kathesi ngokubanzi uFilippians ngo4 verse ka4 kusiya ku7 kahle nisukele ku4 esifundileyo thokozani enkosini kokuphela ngiyatsho futhi ngithi thokozani akukho ukubekeka kwenu akuthi ukubekeka kwenu kubonakale kubo bonke inkosi iseduze lingakhathazeki ngalutho kodwa ezintweni zonke ngokukhuleka la ngokuncenga ngokubonga bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKristu Jesu siqala ngokunanzelela indoda yayigwetshele ukufa yaseRussia ogama layo lale nguthiwa nguFyodor lele lesibili lingangihlupha ngaziqumulimi Dostoevsky ayisilo lami lolo lizangiqolela kodwa lindoda le sekumaca ubana iza kubulawa basebeyikhulula ibisibhala ke umutsho kumbe indatshana emfitshane ukuthi hayi bathandekayo empilweni kumele udumise uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi athi lanxa bonke abantu bengakudela bakuchiye dumisa inkosi yakho ulethe ngitsho leminikelo yakho ngendlela ungadumisa uNkulunkulu kukuhle kuphela umdumise ngazo zonke izikhathi kanti lo Paul usekhulume kade ukuthi uPaul wayesentolongweni uPaul wayesebunzimeni nguye lo thena thokozani enkosini uletha ukudumisa kanti uPaul waloba njani izinto ezinje yena ehleze ejele sengifuna unabe kulokho kwakhuluma ngakho kulama verse iziphindlela ezimqoka zokuzuza ukuthula okupheleleyo kuThixo lanxa uphakathi kobunzima mfundisi into engifuna ukuthi uyinanzelele uPaul wayemaza amkhonzayo right uPaul mina ngifuna ukukholwa uPaul wayezwisisa uJohn 16 verse 33 zwanini emhlabeni izahlala lenhlupheko kodwa manisibindi ngiyunqobile umhlaba so uPaul wayezwisisa ukuthi hayi lanxa ngidlula phakathi kwalimbiza yokuhlatshwa le ngidlula phakathi kwalesi sihogo esingathi isihogo ungathi akulathemba but othembisileyo ngangangale uza kunginika ukuthula ngoba uJesu uthini uthi lizadla phakathi kofelo lizadla phakathi kwensizi lizadla phakathi kwalokho but kodwa manisibindi ngiyunqobile umhlaba azathi kumahubo athi nayi ziningi into ezikhathaza abangcwele phela kulabantu abaxa ukuthi ukukhonza uThixo ikukhonza konke ku right but uthina nxa isona uDavid uthi ziningi into ezikhathaza abangcwele kodwa
I-difference ekuthini kodwa akuphelele ukukhathazekeni kwabayi but ngiza kubakhulula, inkosi yabakhulula. So uPaul wayezwisisa lokho ukuthi hayi lanxa kunje so lanxa bengambopha bambulale it's okay. Owami uThixo ulamandla phezulu kwengcwaba lami. Esami istory kasiphelele kufeni, siphelela ngangale kokufa. Singavele siphele mentality njalo. Siba lokuthula lanxa ngidlula ngaphi phakathi kwamagagasi. Ngoba ngani? Konke kusebenzele ebuhleni kulabanjani bantu abayikhonza inkosi. Sahlulelwa ngalokho esikukhulumayo. Alright. Indlela umuntu akhuluma ngayo ngesehlakalo kutshengisa ukuthi lokho esimlimaza yini kumbe uyadumisa inkosi. Omunye odawazi wathi kulomunye umama wayethandela ijaha kakhulu. Kodwa lithe lisukuma likhuluma phambi kwebandla igraph yahle yehla from 100% wayafika 25% wathi angisafuni ukumbona ukuthi abe umkhwenyana wami. So sahlulelwa ngalokho esinjani esikukhuluma. Usananzelela ukuthi umuntu nxa ekhuluma ezehlakalo zempilo zakhe ungambona emphasize kakhulu on the negative side. Kuyabe kuveza ukuthi kusamlimaza. Omunye athi ngathi ngikulokhuyana abantu baze bangichiya sibili. Abantu bangichiya ngasala ngingedwa kwakubuhlungu sibili kwakunzima endela namhlanje ngizubuhlungu. Uyabona ukuthi umuntu wakho uyabe ngakayelapheki. Kungathi kwenzakalisa. But uyabo abazali bami bangichiya bangikhalala bathini all sorts of things esizipendayo ezinegative kodwa thina silokho sisaphila siyehodwa. Kutshengisela ukuthi kasilakho ukuthi ukukhululeka. Buyele emuva ubonge uThixo ukuthi yebo ngachiwa ngabantu kodwa ngasala ngiloNkulunkulu ukuthi phakathi kwesehlakalo esinjana la namhlanje nginje. Pho-ke abantu bengakuchiyanga kwesinye isikhathi wangasoze ube lengqondo lazo zwale. Kade usuqinile kungenxa yokuthi abantu bakuchiya bangakubhadaleli ifizi wena. Wasala ungela fees kwakufundisa ukuthi into zonke kazibuyi ngendlela oplana ngayo. Uqinile kathesi unje kungenxa yokuthi kwathi uzomela uchade wena abantu bangakusponsor bangathini imali wayidinga nzima wazi wayizuza kwakunethi ukuthi kwanisa ukuyidinga nxa usumthethe. Ngabe babe bisi imali yakho na lula nceke kathesi ngabe uyehluleka lokudinga. Uyabona into zakhona turn everything ukuthi kwakhona isituation liyana ngibona ngana abantu banjile. It was nurturing me ukuthi uThixo angivulele indlela ukuthi ngibe. Umaforo okwathinta ukuthi kumele intokozo yethu yonke ibe ngazo zonke izikhathi. Kambe lingathanda ukwenaba kuleyo nkulumo na ukuthi ususonke isikhathi vele na utshoni sekukhulumile semfuna sikushaye kabanzi. Esikuthinte ku-introduction. Ngingaletha umzekeliso njengokuthi kumbe ufelwe. Anti yabona nxa siyakhuluma ngokuthokoza emfeni unreasonable. Kanti sithi uthokoze kanjani? Umcabango esimele sihlale silawo yikubonga uNkulunkulu ukuthi bekungedlula lapho. Ngiyayibonga inkosi. Thank God it could have been worse. Lokho engiphakathi nawo kwakho kumele ngimbonge ngoba konke kusebenzela ekuhleni. So khona phana sithi ngifelwe ngiyagula ngibe kwazi ukubana hayi kule mpikiswano enkulu uNkulunkulu nguyophethe intambo akumjumanga lokho nxa ngingena kikho ngikhale ngilethemba ngibe kwazi kwesikhathi uyabheka umuntu bonke hayi bamphumuzile sibili lo uNkulunkulu semfihlile kulokho okuzayo sithole esingabonga ngakho uNkulunkulu. So izikhathi zonke asibongeni sisemthimbeni kukuhle ngumtshado asimbongeni uNkulunkulu kungasiphunyuki khona lokho ngoba mfundisi abantu abanengi uNkulunkulu bambalekele kumbe basuka kuye ebunandini lasebunzimeni. I-crisis sibili umuntu iyamsusa kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi le mali imsuse umuntu kuNkulunkulu injabula amkhohle uNkulunkulu amflathe. So isikhathi esiningi khona lapha asibeni cognizant sibe conscious ukuthi umlimi ukhona emcabangweni wethu simbonge kukho konke okwenzakalayo. Kungaba into encane kabongwe umlimi. Uthi ngitholile imali yomchova kabongwe. Abanye bethu ungananzelela ama testimony alethwa ngabantu ngathi sesifuna abantu abafakazi. Kuyadinga into ezinkulu
kumbe umuntu uyakunanzela ama testimony umuntu yaloko ukutshela testimony ka78 akutsho ukuthi isikhathi sonke lesi ngoba yiyo engani inkulu isikhathi sonke lesi awunanzelele awumdumisa uNkulunkulu awunanzelele akwenzileyo nsuku zonke so asibeni alert isikhathi sonke siqaphele ukuthi uNkulunkulu uyakwenza simdumise simbabaze ukwenza njalo kulomthelelo ukuthokoza isikhathi zonke akula mngcele ebuhleni lasebubini kakhulu ngiyayizibuze ukuthi nxa ngifele ngithokoza njani seke ngabona phela okwesukuyala ngama culture abantu seke ngabona kwabanye nxa kufiwe babehlabela begida besiza yonke into akhumbula ngisho lo baba wami etshonile kwaba into efana nayo kwathutsha ke ukhulu uOL Mlilo obhadaya Mlilo so atshona la nxa ethutsha ngento ndove yathola abantu bagida wangakuzwisisi wathi emzini wami kwenzakalani gidwa mina ngifelwe ungathana bona kudide ingqondo ngelokho lokho mnali uyabona ukuthi nxa kufiwe abantu naturally vele siyadangala anjo phela nxa kufiwe siyadangala kuyabe kubuhlungu awusoze uthole ukuthi abantu bayakhala lapha wena sufika suseqa uzibani ufile kodwa intokozo elethwa ngumnali lapha asoze ufike usiyalenda intokozo elethwa ngumnali i-attached to ithemba ukuthi intokozo engilayo ukuthi lo undoda ngiyazi ubekholwa themba lami lisekuthini kakupheleli la angale kovu lo uzavuswa nguThixo yes kangithembelanga evukweni kodwa ngithembele kuJesu ozayo ozamvusa ngifisa ukuthi nxa kuyikuthi ufele kuKristu lami ngingafela kuKristu siyehlangana so ngibona intokozo yethu i-attached lo sindiso ukuthi nxa kade phila ubesuswa yini isono okunye okusizayo ekuthokozeni ekuthinta lapha uNcube indaba yokuthi ungasoli uNkulunkulu ngezehlakalo ezehlileyo naso indaba siyaphanga susola uNkulunkulu semflathele engakuflathela sikeza ukuthinta ungaphila yena izihlobo ezithandekayo sifelwe sinjalo ilakhumbula uJoy sibe kwazi umlimo lokho ephethe intambo ngingabe ngakuzwisisa ukuthi kwenzakale njani intokozo lesikhuluma ngayo ayidingeki ukuthi uzwisise ukuthi kubuye njani uthi awudingi ukuthi uzogida ayisikugida ukuthi uthozile yabona yikuveza uzunika ithemba senge yabona abanye abantu begula umbona umuntu uyakuqinisa kunguyogulayo yazi umuntu yabegula so uzumzwela ngani ungakhala kuqinze ethi wena uyazi ukuthi ngikhumbuzani kulo baba wayengimphathi isikole lapha eSolo sothiwa ngoNxumalo alright siyafika kwakugula umfundisi omdala uJZ alright siyafika esibhedlela lapha eUPH secakile umuntu omdala nxa sithutsha leNxumalo uthi Nxumalo abesephamisa ingalo yasicakile ngani ngengane uyayibona ingalo leNxumalo ngayikhangela so wasehle wathi ha yekela kuze kefike usuku lovuko lenkosi izaguquka uphakathi kobuhlungu kodwa wakhuluma amagama angaphumanga lasengqondweni zami namhlanje ngilawo yes yikho engibona ngiyakuzwa lekutsho lapho kuba lethemba lokuthi hayi bantu into asikho lapho kuphela khona umuntu yes yeah ake sikhangele uJoshua chapter 13 chapter 5 verse 13 indawo ngigijimele indinyane encane yangikhona Joshua chapter 5 verse lingeli 13 yes kwathi uJoshua esesondele eJericho wakhangela wabona indoda eyayimi phambi kwakhe ilomhedla esandleni sayo uJoshua wasondela kuyo wayibuza wathi ungwakithi kumbe ungwezitha zethu Joshua chapter 6 verse 20 ethi yona kwathi amacilongo ekhala abantu bahlaba umkhosi ekukhaleni kwecilongo abantu sebehlaba umkhosi omkhulu umduli wabhidlika ngakho wonke umuntu wangena phakathi balithatha idolobho lapho engikuzwayo umkhosi ohlatshwayo
ngizwa kungumthandazo omangalisayo owisa ini imduli. Kule ndoda ekhuluma ngendaba zokucomba. Yes. Uthi kulesitsho sesilungu esisona ukuconjelwa ekhoneni lomduli. Uma ubucomba phansi ubhizi uyapenda phansi uliba lokupenda uzwefika ekhoneni uthananza ukuthi akusadluleki ngapha akusadluleki nga sokumele uqume lapho udipenda khona unazo ukuthi nxa sengiyaqhuma lapha ngizaqhuma phezulu kwependa enjani emanzi ngibe sengisona izinto sokumele ume ipenda ezenjani iziyome. Lapha ngikhangela ukuthi impilo kwesikhathi iyakuthatha ikufake ekhoneni. Nxa sifunda ngendaba le eka Joshua thumela uIsrayeli uNkulunkulu ubasezweni lesithembiso kodwa kabasi endaweni ehambe kalula ubahambisa endaweni ecine isiba likhona lempilo yabo abase emzini olemiduli eqine okumangalisayo ebathumele leyo ndlela ukuthi kumele edlula khona esefike kwaphana uyathi ukuthi hayi bodani ke lapha kasikhombisa. Yes, bayebhoda kasikhombisa kulapho atsho khona ukuthi ngosuku lwesikhombisa kwahlatshwa umkhosi wathawa icilongo imiduli ezinjani yadilikela phansi. Kambe bathandekayo kunjalo okwenza imiduli yadilika yimkhosi abayimemeza kumemeza kakhulu yini yimikhosi abayenzayo yini kuyini okwenza imiduli yadilika. Sifundane ngoIsrayeli ngaleyo nto ayenzayo. Yabona indaba yokudumisa indaba yokukhuleka indaba yokuthinta inhliziyo kaJehova nxa kulolutho oluthinta uNkulunkulu yikudunyiswa. Angadunyiswa izinto ziyenzakala. Ekudumiseni kulemiduli esilayo ngiqale ngayo empilweni zethu iyadilika imiduli yona leyo. Kungaba zinkathazo esilazo kungaba lubandlululo kuyadilika. Endulo le okwadiliza imiduli ayisiyo mkhosi owenziwayo hathi nguJehova ngokwakhe ngokukholwa esedunyisiwe abantu bathemba ukuthi ngalesi senzo sisenzayo sidumisa uNkulunkulu into ziyenzakala. So badumisa okwathinta izulu lanyikinyela. Imiduli yeJerikho yayimangalisa wangaso umduli okuncane ngamathura ongomdudlana kwabe kudilika uNkulunkulu esebenza kunye nengilosi zakhe. So kunjalo lakithi ekudumiseni uJehova kuloba yikuyini bheka la iJerikho yayingumuzo omangalisa bamele bawunqobe bathi besiyangena lezana ama spies laba buya bathi hayi sinjengentethe sitezibona lapha okulapha kodwa ngenxa yokubana uJehova wayesedunyisiwe wabamela impilo babengeke bazinqobela inqotshwa ngokudunyiswa le mpilo ezesilazo okunye kwakhona kudingakala ukuthi mina lawe sidumise uNkulunkulu simtshele ungabe kuyini loba libhawe linganani uGoliath ebuya asidumiseni uJehova ukwenziwa nguDavid wamtshela nguNkulunkulu wanqoba nguNkulunkulu asilitshe elajikwa nguDavid ukuthi wayeema ungayibala kahle indaba le kuthiwa ingilosi zagayidila itshele la yachaya lapha esiphaqana. So uNkulunkulu singamdumisa kumbe uNkulunkulu singamfaka endaweni yakhe simbabaze ngokukhula yibo bona esike sakuthinta lapha sikhuluma ngoJobe kuza kwenzakala izinto lakithi empilweni zethu sizakunqoba. Kulento engithathekisayo ukuthi uDavida ngokufanayo wapenda walolonga wabona ukuthi uThixo umthungamele ngaphi. uThixo nguye lwana wenze ngalwa lezi ngwenyama ngazinqoba ende kuthiwa nxa esesiya kuGoliath ama-Israelite amanye nxa ebona anti iproblem leyo ngumduli lo nxa bebona iproblem leyo
engama-Philistines kuthiwa abanye babesithi iproblem le inkulu kulathi ama-Philistines aza kusilimaza kodwa uDavida kuthiwa wayesithi uGoliath eyiproblem uGoliath mkhulu kakhulu ngingamkhutha kanjani uGoliath emkhulu kangaka it's an opportunity ukuthi kunzima ukuthi ngenze njani ngimkhuthe. So i-mindset le appreciation kaGoliath lokho akwenzelwa ngumlimi watshintsha zonke izinto ehamba vele wayesekwazi ukuthi I am a winner nginqobile. Laba babona iproblem ibalimaza kodwa mina ngithi iproblem le inkulu ngayikhutha kanjani ukuthi ngiyinqobe. Yes. Into engifuna siyibambe isifundo se-unfolda ukuthi la nxa kule mduli empilweni zethu la nxa kule mduli bathi uThixo umela lalelwe zwanini lina maIsraeli bhodani ngasikhombisa ekubhodeni kwenu hayi man bhodani lithokoza lidumisa lihaya udumo libe selibukela then uThixo besediliza. So lathi uyimdudlwana kodwa ukhona okusingathi kasisabona ubuso bukaThixo hayi asikubhodeni sidumisa inkosi inkosi ngiyabonga ngokundlulisa kuleli gagasi ngoba bengasoze ngifunda amandla ukuthi anganani kuzasincedisa. uDavida uletha lapha kumlobo uthethe isitsho sikaDavida ebhala uDavida kumahubo ngo-66 ngohlobo lokudumisa uthi memeza ngenjabulo kuThixo mhlaba njani wonke hlabelelani inkazimulo yegama lakhe dumisani udumo lwakhe. Ngokwenza njalo imiduli yeJerikho ezinjani yadilika. Lo umbono sisiza njani ukubana sizwisise incazelo yamaHebrews ngo-11 verse ka-30 Hebrews verse 30 kusinceda ibale leyo verse sizobana ithini. AmaHebrews ngo-11 ivesi lingelika 30 ngokukholwa imiduli yaseJerikho yadilika emva kokuba abantu beyibhode okwezinsuku eziyisikhombisa. Ngokwenjani? Ngokukholwa ukuthi kuyenzakala. Akula kuklabalalo kwakuyadiliza imiduli. Bakholwa okunye kwakhona kuthiwa uJehova uyabe sifakile so yasifaka kwelinye ikhona so ukuthi kuvezakala ukuthi wena uzakwenzana kuvezakala ukuthi onqobayo nguye lamandla ongasinqobi wena wedwa akula lutho ongalwenza. So ama situations usube khona pha usufele dumisa yikho uzakwenza uphume ku depression there ungiyekela ukudumisa ukukusa kuNkulunkulu yukhoda. So siyavumelana ukuthi bathandeka njengona sichilo ukuthi ukudumisa ungaba yesikhali sakomoya esilamandla ezisuselwe imiduli. Asikhangeleni futhi ukuthi ukudumisa lokhu kusenzelani futhi kuyo impilo yokudumisa. Akusifundele izihlabelelo amahubo 145 verse ka1 uyefika evesini ka4 weqe uyevesini ka7. Amahubo 145 verse ngelika 1 ngizaphakamisa wena uNkulunkulu wami inkosi ngizalidumisa ibizo lakho kuze kube phakade. Ngiye ku verse uhamba uyefika ku4 zonke izinsuku ngizakudumisa ngibabaze ibizo lakho kuze kube phakade. Umkhulu uJehova njalo ufanele kakhulu ukudunyiswa. Ubukhulu bakhe kakho ongabulinganisa. Yileso laleso isizukulwane sizababaza imisebenzi yakho kwesinye sizatshelana ngezenzo zakho ezinkulu. Verse ngelika 7 bazakwenza umkhosi ngokulunga kwakho okunengi bahlabele ngentokozo ngokulunga kwakho. Siyabonga lapha sokukhuluma ngempilo yokudumisa angithi ndawoni amazwi kumbe iziphi izizathu uDavida azinikezayo zokudumisa uThixo. Amazwi aleli hubo angaba ngawethu ngaziphi indlela na okudumisa okukhulunywa lapha? Mana nithinte umbuzo wokuqala iziphi izizathu? Inkosi umkhulu. Very actually akakho nje selingalethe ezinye but bese sigoqelezo kaletha nizinye but sesigoqelezo inkosi njani inkosi umkhulu and ubukhulu bukaJehova nginothi ibukhulu obonakalayo empilweni zethu. By the way nxa ngithokoza I sunbask man yamana kubeke njalo iwothamela ilanga lezibusiso kuphela and izibusiso nxa zisehla kuyini okwenzakalayo generations after generations
bazabe lokhu bebona hayi into le yayenzakala so yazi umuhle uJehova kabajazwe njalo kusiya phambili. So okunye futhi ukuthi nxa sikhangela okuseceleni kwethu okusiqaqeleyo bathandekayo uyakuzibuze yini ukuthi abantu bavela ngaphi ngingakayi nje kokunye i-creation alright ukuthi umaforo ifesenje ngapha kuvumbuluka yodwa utalent ifesenje umfundisi umlilo ifesenje umfundisi uLincoln ifesenje no of course umlimo isikhathi sakhe yabo so sasingapho nguvela yini sikhangela izihlahla yazi nxa ulonda izinto eziningi khangele imosquito isibusiswe esikhulu ngikhangele ukuthi indlovu inkulu lamaphapha amakhulu kodwa amaphapha emosquito angakanani khangela konke lokhuyana uyabona ukuthi no man there is a hand behind akuvumi ukuthi kube ngumuntu so lokho kwenza ukuthi sidumise sithi hayi for sure umlimo ukhona lokho akutsho sorry ukuthi ngulo akutsho kungenza ngibone ubukhulu kaNkulunkulu angibone ubukhulu kaNkulunkulu endlovini kodwa ngibone ubukhulu kaNkulunkulu ngokunika impilo into wesibungwana engeke ngakubona ngamehlo yes uzidinga imithina kodwa kuyaphila ukufaka amaphaphu ufaka yonke into system yonke kwenza kuphile kufakiwe kwabona ngumdali hayi umkhulu bathandeka ukuthi onye kwakhona uNkulunkulu singananzelela kumbe simdumise singakhangela sibheke okuseqaqeleyo around us usekwathinta lapha na uncube sikhangele uNkulunkulu ake wakwenza even izolo khona lokhwana umloyo mthandayo uthi asila sizathu sokwesaba ikusasa uma singakhohlwa ngalokho asenzele khona izolo ngoba izolo uNkulunkulu usebenzile nanku siyafunda amaqhawe ukukholwa akwenzile eJericho ubona ngani nxa wakwenza eJericho khathesi uyakwehluleka kanjani uthembekile wakwenza izolo ulokho ekwenza namhlanje uzakwenza futhi kusasa nxa okunye futhi oqhathekile sikupractice lokho izikhathi zonke kungabi yinto kube yi-event indaba yokuthokoza impilo yokuthokoza mfundisi kukuhle kukubi sesikuthintile ekuseni emini ntambama kakuthokozwe kudunyiswe uNkulunkulu ungabi lesizathu sokungamdumisi khona vele ukudumisa kuyaletha impilo kahle lasemathanjeni ethu kwenza impilo yakho ibe mnandi nje kuphela kulomthelela futhi kuyafana ukungadumisi kulomthelela uyakuthelela abanye abantu kuyinto contagious hlala hlala ukhuluma futhi ngezinto ezinhle ungahlala ungumuntu osolayo uyabona ukuthi into le kumele sinanzelele kakhulu umuntu osolayo even lentshumayelo zakhe ziyalimaza abantu zihlala zisola entshumayelweni ukhuluma ngoSathani ka7 ngoJesu ka1 usola ka10 uappreciate ka1 uyabona ukuthi sokulimaza into eziningi so hlala ungumuntu ololonga izinto ezinhle ukhuluma sike sapha umzekeliso sixoxa lapha phandle ukuthi umuntu angakhuluma nxa ukhuluma kuyastrengthena ku subconscious ukuthi into leyi yiyo kumele iyenzakala lese awukaze uappreciate uThixo uhlala ungosola ukhangela ama problems omunye umuntu uyakhuluma ekhuluma ethi yena mina ngiyakholwa mina ngingazibulala ethi sekukhulumile khona eserious isibili kuloko zini abe sekureconsider izikhathi eziningi ama-psychologist bathi abantu bona labo bagcina bezivulele why ngoba uke wakukhuluma waveza lokho so nxa si-appreciate ngokukhuluma umlimo kuyaveza ukuthi siyamdumisa uyasinxa uthinta ngendaba yoku-appreciate ngize ngicabanga umhlabelo lomnye engangimlalela aso e-church lingixolele kulokho uthena even the storm is beautiful in its own way isiphepho sinja sihle in its own way i-culture yokubonga that darkest moments I know ngidlula phakathi kwalokho Nkosi kubuhlungu yes ngiyazwisisa impilo but kunjalo kukhona okuhle ngakho othi ngigoqele indaba ngokuthi uCharles Spurgeon umtshumayeli omkhulu waseBritain
uqina ngoverse 7 ka145 abese letha ke indlela ezimfitshane ezikhuluma ngokubaluleka kokudumisa uNkulunkulu. Ulezinto ezintathu enzathana mana ngihle ngizibethelana okunengi sesekuchilo ukuqinisa nje esikukhulumile ukuthi ukudumisa kwenziwa lapho sithalaza emaceleni ethu, sibona izihlahla, sibona izinyamazana, ukhulume langezibungane ezincane, kuyasiveza ukuthi hayi angela option yesilungu ngaphambi ngimdumise kwani uNkulunkulu. Okwesibili uthi ukudumisa kwenzeka lapho sikhumbula esekubonile. Ukhulume ngakho ukuthi ingozi ekhona ngokuthi sikhohlwa kwenze ngathi emuva kwezimpilo zethu. So khonokho senzele khona kuyasenza sinjani sidumisa inkosi. Okwesithathu uthi yena ukudumisa uNkulunkulu kwenzeka nxa siphinda phinda. Ngoba lokhuluma ukukhona kwakuthinta ukuthi kumele kuhlale kusemazwini ethu. Kube impilo yethu wenzani ukudumisa uNkulunkulu. Khonokho kuyasincedisa abana embizeni yokuvivinywa siphume silokho sibambile inkosi, sithokoza senkosini njalo njalo ke. Akusifundele umsebenzi ngo16 ngo16 ivesi lika 25. Yes, imsebenzi ngo16 ivesi lingeka 25 wehluze efika ku30. Yes, sekungaba phakathi kwamabili ebusuku uPauli lo Silas bakhuleka bahlabela amahubo kuNkulunkulu, ezinye izibotshwa zibalalele. Masinyane kwaba lokuzamazama komhlaba kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo. Izivalo zentolongo zathi gwabu savuleka, amaketani ezibotshwa athukuluka. Umlindijele waphaphama wathi ngokubona iminyango yentolongo ivulekile wakhokha inkemba yakhe esefuna ukuzibulala ngoba ekhumbula ukuthi izibotshwa zasezibalekile. Kodwa uPauli wamemeza wathi ungazilimazi bo, sikhona sonke. Umlindijele wathi kakulethwe izibane, wangena wazilahla phambi kukaPauli lo Silas eqhaqhazela. Wase bakhuphela phandle wababuza wathi, madoda ngenzeni ukuze ngisindiswe na? Nansi indaba. Sisengakhohlwa bathanda bona lokho esikhuluma ngonjani ngokudumisa. Anti vele ivesi zathi ngekama4 laphana ade echaza ukuthi dumisa inkosi ngesikhathi njani zonke. Laba kathi sibasejele baphakathi. Awuzange baqaba bangena ejele. Kuthiwa abaqala babashaya okuzwayo, babashaya sibaqathuka ngapha ngemuva, babanemba sebanembile babafaka phakathi baphonsela phakathi kwejele. Sebephakathi kwejele ngikhona besithi praise God, sebedumisa ubani uNkulunkulu behlabela besenza yonke into. Amaketane umhlabathi wala lapho wabekhona wazamazama amaketane khithiki wonke ngokudumisa. Izibotshwa lazo lokho ziphakathi zikhangele. Umgcinijele uthe efika uthe ayibona athola amasango asevulekile, yonke sivulekile. Umbhalo uthena wayesechayela uva ukuthi sebebalekile bonke. Sifundani ngale indaba yokudumisa. Kungani lesi sahluko senza umgcinijele wagqila kungekho eyakhe yokusindiswa? Yiphi indima ocabanga ukuthi umkhuleko lezingoma zikaPaul lo Silas zaba layo ukuze izibotshwa zingabaleki anti phela sezikhulekile, amasango asevulekile, kwakuluzibotshwa zithi kodwa sathi sazihlalela kuyini okwenza zingabaleki? Kulendonsela abantu ukudumisa. Kulawa bakugombolezele. Ngiye ekudumiseni okuveza iqiniso kulabo abaseceleni kwakho. Zananzelela ukuthi uPauli wayengumuntu ohlonipha ama-systems omhlaba, indlela operate ngayo. Ukuba ngumKristu kakuthi ukuthi ube negligent. Uthi hayi ansafuni kuba kwazi ukuthi imithetho yemigwaqo injani, ansafuna kuba kwazi ukuthi entolongweni kuminjani. Wayekwazi ukuthi yena ungena entolongweni engela cala. Engaphuma sebaleka sokulicala. So usezuze angabanjwa ngakho. Kodwa even uThixo eseveze amandla akhe
bayala belalele imithetho yasentolongweni ukuze kungabanjwa cala kubo. Kodwa ngalesi senzakalo besele bengela cala belokhe bephakathi ejele, lo umuntu oseceleni abone ukuthi abantu laba number 1 bahlonipha umsebenzi wami, lo ngumsebenzi emfida ngawo imuli. Kathesi nxa ungabala kuhle ujule kwasokumele ukuthi laye abe lesigwebo lo mlindi intolongo, ulala njani, abantu benjani. So umKristu ufika kusigaba sokuthi nxa edumisa uyakhathalela ukuthi umuntu amhenglayo oseceleni usala esizwa njani. Labanye bathi vele lokho bekungavumi lokho, ufuna ungithathele advantage ngoba ngingumKristu. Yebo, kasitsho ukuthi valeka amehlo, kodwa sithi protector umsebenzi womuntu oseceleni kwakho, protector umuntu oseceleni kwakho abone ukuthi ungabe umuntu ongela ndaba, ngoba le ndaba lokuthi usala esizwa njani oseceleni. Ulokhuza uncube engakhoment enye imbuzo mfundisi okade uyibuzile ukuthi sifundane. Into mina engiyidobhileyo nxa bengidlula la, hayi umlimi uyadumiseka la nxa kubuhlungu. Ngiphakathi kobuhlungu, ngiphakathi kokuchaywa, umlimi uyadumiseka. Kunjani? Akudingi ukuthi konke kube mnandi ukuthi ngidumisa umlimi. Mina ngizaqhubeka lokho ngikutsho into lokho. Hayi, umlimi la nxa ungasokhisimusi asimdumise nini? Asimdumise nini? Singamdumisa kuphela ngekhisimusi. Ubusakhuluma maforo. Filetha kuthi Jivamba. Andibabechayo badumisa. Nxa kulento omnye ukuletha ngalindlela ukuthi ukudumisa uNkulunkulu kuyathinta inhliziyo yakhe. Njengawe nxa ukholisa music, nxa izulu lalisizwa imusic yamajaha la besentilongweni, kuthiwa umhlaba uyisenabelo sezinyawo zikaJehova. Kuthi ukuthi Jehova unyawo lwakhe nxa lwalula waqala ukuludlalisa ikholisa imusic le esizikatale phansi. Wathi nxa idlalisa unyawo lwakhe unyathele khona la kwanyikinyeka kwaba le earthquake. Yikho kwavuleka entilongweni. Ethintwe yikuyini uJehova? Yikudumisa. Ukuthi laba bantu beswele konke bebebotshiwe besebuhlungwini kodwa bayadumisa. Ebandleni silabantwana abakhonza abazali kabakhonzi. Kunjani? Silabo mama abakhonza kodwa umkaba kabanjani? Kabakhonzi. Lathi siyakhonza silezihlobo zesinganjani ezingakhonziyo. Nxa ngilalele ivesi lika 30 lithi lona emva kubana umlindi wejele sefika lapha ebona amaketana asenyomukile, amasango asevulekile. Kuthiwa wawa phambi kaPawuli loSilas ethuthumele. Emva kolokho wasebuza umbuzo wathi, madoda kuyini okumele ngikwenze ukuze ngisindiswe na? Kungani kuyamangalisa kodwa ukunanzela ukuthi okunye ukudumisa kuzaba ukuthi abantu bayibona umbusweni wezulu. Sisidumisa njani inkosi? Bangaka abantu abazabona umbuso wezulu ngendlela wena udumisa ngayo. Kumbe indlela odumisa ngayo isinengiso ngoba abantu bangaka bazalahlwa. By the way, kulomutsho ansakwazidile ugwalo thina kulabantu uNkulunkulu angabavumela abantu bangene ebandleni ngesimo sabantu abadumisa phakathi bengangena kathesi bazalahleka ephakade lonke. So ngifisa ukubana njengamalunga ebandla sonke sizibuze lo mbuzo ukuthi bangaki abantu abangasindiswa ngendlela engidumisa ngayo. Ngiphethe iBhayibheli yami ngisiye echurch njengomphathi wejele, bangabangeza ngiyenza njani ubana lami ngisindiswe njenga. Uyabona usufelwe usengozini, ulahlekelwe even yi-divorce kumbe kuyini ongena phakathi na kwakho. Amazwi akhulumayo, indlela ohlabela ngayo ingadonsa abaningi bambone uKristu ukuthi indoda lo okwenza abangane bakaJobe ekugcineni bagcina bembona uJobe ethembekile, esithi uJobe wayethembekile ngamazwi akhulumayo ukuthi loba esenkingeni elahle ungazwisisi. Niza kuphinda lokho, akudingeki ukuthi uzuzwisise isituation ukuthi uzofike lapho bekunjani. Okwakho yikudumisa izikhathi zonke. Asikhulumeni kuhle, asimbabazeni uJehova ngoba kufanele indlela zakhe ziqondile loba kunjani. Uyathi konke bekuhamba kuhle bese and uyakholwa sibele umfana kaChihamba, uyakholwa shebo. Semfele ngumama ungaphi umlimo
umlimi sure kakho sure okade efuna ukulandela ahlathi but uthi kakho so nxa sisho njalo let me withdraw ikakhulu ukukhala ukhuluma abaningi bajayela ukukhala bekhuluma into ezima kusokwenzakaleli lokho ungakuye esililweni uhluza ukuthi ukholo lomuntu lo yes umlimi kasisize imindset vele ukuthi anti kuthiwa Daniel purposed wahlela kazange ayenze isinqumo esese eBabylon wahlala ekwazi ukuthi lokho angile umele uhlala uthi mina yadumisa izikhathi zonke ngibuza lokho ngikhangele kakhulu ubana indlela esikhonza ngayo kayithinte imphefumulo yabantu esiphila kunye nabo obaba abangakhonziyo kumele bafunde ulutho oluthize kubo mama abakhonzayo akho nto ngethula umama okhonzayo esekhwinca amarogwe engangenzi so enyathela ikhonza vele lo wabo sebunyameni nosekukhanyeni so osekukhanyeni kakhanyisela sebunyameni ukuze asindiswe indlela engikhonza ngayo kumele yethinta eminye imphefumulo ake ngifundele izichronically isikronika ngo-20 ngizafuna ivesi lika-1 kusiya ku-3 ikakhulu lika-3 izikronika zasibili ngo-20 ivesi lika-3 ya ngemva kwalokho amaMowabi verse 3 ngokwethuka uJehoshafathi wazimisela ukumdinga uJehova uNkulunkulu wamemezela ukuba akuzilwe ukudla kulo lonke elakoJuda yes kwaso kufike umbiko wenjani ongamnandi okubana bathunja sebeqaqelwe isitha siyeza ukuziphatha kokuqala yokwethuka okwesibili ivesi lithini ethi wazimisela ukumdinga uJehova uNkulunkulu wamemezela ukuba akuzilwe ukudla kulo lonke elakoJuda wathi ufunde uverse 12 verse 12 Tiyona uNkulunkulu wethu awuyi kubehlulela na ngoba asilamandla okumelana lebutho elikhulu kangaka elisihlaselayo asikwazi esingakwenza kodwa amehlo ethu aphezu kwakho lapho ibutho elikhulu lisondela kuyini okufika engqondweni kundlela uJoshafathi ku 2 Chronicles 20 verse 3 kusiya ku12 ayiphatha ngayo kuyini ongakufunda mayelana lokubhekana lokuphikisana lokuphikiswa okulamandla kuyini ongakufunda ngalomuntu uyabona nxa susenkingeni Joshafathi akwazi ukuphela ukuthi kangidumisa sokunzima ungayibala usehla naye phansi uyamdinga uJehova ukuthi ngeke sazinqobela abese siyakwenza into engajwayeleki umuntu ayidinga ikwaya ukuthi uyani sizohlabelela sidumise uNkulunkulu wanqoba ngekwaya uyafanana nale ayisikhulumile eJericho uthi asikeni sidumise uNkulunkulu ngiza kufitizela lokho nxa kunolutho oluthinta uJehova yikudunyiswa simbabaze simtshela ikho khona abese senzela uyathatha impilo esiphakathi kwayo balaleli lababukeli ayiso yethu ngeke wayinqoba uwedwa siyadinga uJehova ukuthi asimele endiyangama ngasukuma nje akhwazi nje kuphela izinto ziyenzakala siyakunqoba siyabonga ukhona umuntu ukutsho njalo futhi ngendlela uJoshafathi ngoba uthi emva ubona esechonjana umoya wenkosi wehlela phezulu kukaJahazile wahle wamemeza ngesibindi wathi hayi kwathandekayo alikulwa le impi thathani izindawo zenu yimani liqine libone insindiso kaJehova alinika yona Juda leJerusalema ungesabi lingadangali phumani libhekane labo kusasa uJehova uyakuba lani sifundane ngawona la amazwi kaqalanga wahle wenza iaction engaka consult kumlimi ya isikhathi eziningi nxa sesiqaqelwe yiproblem siqala ngeaction singaka consult kuThixo kwenye indawo yes angazi kumbe kwakulidemoni kodwa ngendlela abantu ababekudefine ngayo bathi umuntu sele demon so uthe lokho sense isidayile abanye bathi meqaleni mbambeni
bamiqila bambamba waraka then ngemva kwesikhathi umuntu hayi bathandekayo asikhulekeni. Alright. So kwakuveza ukuthi kwesinye isikhathi nxa kusehla izehlakalo abantu sigijimela iaction. Kwesinye isikhathi singakakhulumi lo Thixo ukuthi Thixo lungisisa le into. Yebo siyazi ukuthi kukhona ukudinga iaction kodwa sithi izikhathi eziningi consult uThixo ngubambe ngaphi lokho ngoba sengise konene. Siyananzela lapho bathandekayo ukuthi lawa abantu ke uthanda selihlasele seligombolozela. Ngikhangela ukudumisa ukuthi ukudumisa kwenzani andithi ndawonye. Izolo laphana kuduze imiduli yaseJerusalem. Izolo laphana kukhulule abantu ejele kwenza umphathi wejele wanjani wazinikela. Kathesi ke ibutho ligombolozele somele ihlasele sizotha wahle wafaka ikwaya phambili. Bedumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wenzani wabalwela. Engufundayo ukuthi embizene singena kizo nanzi imbiza abasebekizo amakona abasebekiyo badinga ukudumisa uNkulunkulu. Siphakathi kwama-crucibles atshiyeneyo bazalwane. Whatever singena kikho esimele sikwenze yikudumisa. Singadumisa ingwenyama yakoJudiyama iyasinqobela akathuli. Ungamdumisa umtshele lokho ayikho khona ukuthi umtshengise ngoba ngokudumisa utshengisa ukukholwa lokuthi uyamthemba. Semhaye uNkulunkulu uyakungenela uyakusilwela siyakunqoba vele sedlula abanqoba. Lamazwi akhuluma ewanyenyeza ngelizwi lipholileyo ungesabi. Even lala ubatshelile lingesabi, fear not. So part kwesidlekho fear not ngenze just praise. Amen. Uthini ngakho amagama? Ayisingatshela uThixo ukuthi asiphathise okunye kwakhona ngasozinhlupho kodwa kuyikuthi thina sikubamba kanjani. Kasifundeni ukuthi konke okwesehlelayo kubuye kuzosilolonga ukuthi sibe lempilo engcono kuKristu. Siyabonga sisaphambili ngendaba sisemaphethelweni. Indaba yonke yokudumisa ingikhumbuza uSamuel ngo-14 verse lika-6 siseka siyaphansi. Uthena ngase ngibona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu inevangeli elinjani eliphakade ishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemideni nezilimi nabantu isho ngelizwe elikhulu lithi mesabeni uNkulunkulu nimike ini inkazimulo ngokuba ihola lokwahlola senjani selifikile sibize lokuna sidumise inkosi ngisho la kusambulo njengebandla lamhlanje sengani inkosi ngasiphathisa abathandekayo phakathi kobuhlungu phakathi kobunandi phakathi kwemiduli esigombolozeleyo phakathi kwebutho lezilingo ezisihlasela impilo zethu kasidumiseni inkosi ilizithi thokoza njalo ngithi njani thokoza esikhathini zonke. Yebo ungatsho ukukodwa ubususikhulekela. Engakutsho ukuthi whether ku negative whether ku positive all things zisebenzela ebuhleni kulawo uJehova. And our duty yikuthokoza. As difficult as it is asithokoze nini. Asikhotha msana makhanda sikhulekele. Amen. Abosekazi lapha emhlabeni nxa kule favor esiyicelayo ikubona sifundise ukuthokoza ngazo zonke izikhathi. Nxa konke kumnandi sifundise Nkosi ukuthokoza. Sithokoze ngendlela eza kuletha udumo ngakuwe. Nxa Nkosi konke kokubi sifundise futhi ukuthokoza ngendlela eza kuletha udumo ngakuwe. Awu Nkosi la nxa ngathi kunzima ukubalansa izinto lokho nansi into esiyaziyo ubona singenza konke nxa wena ukhona. Kutsho njalo umpostoli Paul uthi ngenza konke ngoKristu okunika amandla. Give us the power to do so. Udumo lobukhosi abuze ngakuwe ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.